دوستو هەواڵێن هێژان مەرحەبا بە ڤیدیۆکدن ئەس دیسال هەمبەری وەمە ئیرۆز دixwazim ji we re behsan malbatên qiralî an jî em bêjin mîranî mîrên Ewropa bikim. Bê kî ye çawa ye çilo ye zêde ez nakevme nav de Taywan lê bilê bi sereke ez ê ji we re bêjim bi kaş ku tên çine ne çine min ji xwe re şexsek hilbijart ji bo ez van çîroka ji we re bêjim kî ye William Fatih yani William serketî ya da em bêjin êg dukê Normandiye dû re jî gelek tiştê din dige bin tesîra xwe bin destê xwe werin em piçkî li bajarê Kanê û bigerin û hepkî jî li mezelê wî û tirbawî û apîreka wî binerin pişta çend gotin am ser vê dîroka pir zêde naiştexilandin piştexilin an bipeyivin. Belê dostê û temaşevanên hêja we dît em çûn tirba William û apîreka wî Matilda û li bajarê Kanê em hîkeye geriyan ne bajara xirabe em çûnke li havê ji hepkî min we nebir her derê bexabin ji ber ez derfetekê sedemekê ji we bihêlim ku ûn wir ziyaret bikin biçine bi wan dirave. William kî ye? Ez çîroka wî dîroka wî piştî ji we bêjim ku di demekin de li Ewropa çi bûye û çi nebûye û karê çi bibe me re hepkî fêm bike. Til monarşî rabiye lê bilêv nayê mana ku dîrok bi yekemser ji holê radibe. Dema gem sed sala yazda mêze dikin li Fransayê bi taybetî ji Normandî tiştî gelek enteresan û xerîb pêk tên. Dukê Normandî Robertê yekemîn şevekê bi qîzayekî debaxcî em dibên debax çerm karê çerm ve datkeve bi qîzayekî re radize wê şevê lawikek
diyari de ve pireke kuraki diyari de veya jem diroke zan lebele ev camire gitçed be navi William ve şevag Robert ve pireke derbas kire az bawer dikim nevi ne pireke xayalet kir ku diroka do hawala ve bu gohre jbergo William çed be di dünya de ve nabudan ve be naskir William pişti gitçed be demek direjed ben William piç an beji anji William قناية قبول كر ناية حشان يعني أف جامر والد زنية جزنية شبوية جبر قدياوي نا شيكا دولة من دو أم دبين عسيل زادة جوان ناية بابي وعسيل زادة جبر بين دبي نافيو فيليمي بيتش بقى دمك درج روجر بيجن لبلي شانسة كيو درفتك فيليم هيا تشيا كوري بابي بي يدن تشينابن يعني بابي بكيرة بك شبكة تشاوا بك زوريت نما بيت كيف تاني فيليام جبي بركيجة شوية لبلي وقتان فيليام جمازات كان سديسات نجر نعسل زادية دما ست صالا نحسد وحسد وانو مازات كان رولون هيا سروكك فيكينغايا ايرشي هرما نورماندي تكال ور بجيهت با اف جامير فيليام نفيه رولون جي تي حساب يعني بوش خوينا ويتي جالية كيجي قراليتا فيكينغا او تكيليا ويبوان هيا لي فيليام جالية دنجي قالك بالا وان جاميرين در دورا دکشینش بر چش برگ باوی و بمره و چخواست جی جیر بین پیچ جغینی وی جی ایگ جوی خوینه تی کستنه مجبور لسر وی بخبتن و بچک پولیتیکا بکن لبلی ویلیم لاوکک باقله دورا خو باش انالیزت که و پیش خو زود بینه و زوزو پیشت که به دوره چی دکه دچه باوی ماتیلدا قانه دکه کش دور و دبن مخالطیه هف به ماتیلدا رد زوجه دما ماتيلدا رزوجة كو ماتيلدا أصيل زادك مازلنا شهر مقدمتي لبلاش حالي كيشي كوزني هفن يعني مخالتي هفن بيشتي بير زوجة أسالتا ويشتي جي تو سدام تو برزقريك نامي نكي جي بابي خورنا ودم كندش بابي في دمره وفيلي ما دبي دوكي نورماندي و ايريشي دور اخواتك دم كندا ايل دور اخوا ايك جي باورتكن زيدتك لشكري زيدت بن ارتشاوي مزند به وهدي بري خود آلية بريطانيا آلية إنجلستاني لإنجلستاني تشمال ور دولمندية أو هرجار بالا نورمانا دكشنا وبري ويجي وميزات كن لديروكا فيكينغا إيرشي ورد كن كالك جي في رئيس فيلم بسربي تشوفنا زنا باورم يعني زباورم نها التلفزيون ده زعفنا بالا وي إنجلستان دكشنا الور كي هي ودمي أدوارد هي أدوارد يكي بير أولية جامير جديري در ناكفه و پرجوی علاقدار ناکه که زوریت بکه آننا ایش خوش دنیا زده ناینه بر خدای خو و لوی قصر خوی مزن حواله کوی گل کی نزدیک هجر بجن هارولد گادوینسون هارولد گل کی نزدیک ادوارد و باورد که ادوارد به زوریت بمره کردندایه و او بکه شو ناوی ادوارد دمره پشتی ادوارد دمره هارولد دبیجه ازم سروک انگلستانی و 1606 ده مهایکی ده دبی از بومه یک سروک و میره انگلستان همی لبله ویلیم دبی نا ککو ازم جبر چی دبی ازم وزانم نبی چه علاقه یک لنورماند یک لانگلستانیه شور بیجم دیا ادوارد قرال انگلستانی آن میره انگلستانی و باوی ویلیام رابرت خو بری هفن یعنی ویلیام دبیجه که قرالیتا کوری متکامن یامنه حق من سرور هيا دبيج برغو هم باوي مساغبو ادورد غوتي زوريت بيم ناكبه دما از بمرم قراليتا مشتريه لبلي حرل دبيجي حتى نورمان ورن از قراليتا خو اعلان بكم ابدر دستمده ها دبيولو تشينابه بلي مو ارتشك مازند ده هفد شبر بحرام ماشي لبلي تاني الفرج ناسك نتشيروك لنورويج جامر اكدن بي السلام عليكم متكفيتشي تشيروكي قرال نورويج دبي هاهو دبي اون هر دوجي زوريتا فيكينغانه جبرگ ادوارد مريه و فيكينغ و اجي اصلزاده فيكينغ اي نورويج ما والله انجلستان امنه از نادم كسي وليت خرج نورويج خو برده باجار يوركي يوركشي لامريكان باجار كه ناوي نيويورك وزانن از باهرم ناوي نيويورك نو يعني انجليزي كچونه ور بلكي ابنا بليكر از بدرجنا كم هارولد بري خود يوركي گلور نورويجيا پیشوازی بك بوان حربي بك دبر كي ارشتكه ویلیمه فاتح ویلیمه سرکتی ایرشی انگلستانت که به حرب هستینگسی yani çağ bejim خوین دهرکه خوینک مزن دهرکه چرچ خو ارتشان مزن لالیه یورکه به لالیه لندن جی ارتشک نخراب هيا
ویلیام و هوالین خو ده هستینگس ده بسر دکبن و دو و دری لندن بدبه و اف جامر دبه سروک انگلستان حموی افته معنا شو زانن ته مالا چاندو دیروک انگلو ساکسون ا بریتانیا الوردقده demek nuh dest pê dike norman diçin bi zimanê xwe bi çanda xwe bi hunerê xwe bi her tiştê xwe wir dibin bandora xwe dêlin em van çîroka bi her gavê em zanin û zaniş berçe em zanin li vir bajarekê jî dibin bajarê bayo û li wir mahfûrên dîwara hene mahfûrek dîwara jê dibêjin bayo tapestry yani sala yazda de sefera William firebûna bi 5 santime dirêjbûna bi belkî bawer nekin 7 metreye 7 metre li ser wê berî êrişa William û piştî êrişa William hemûçik bi desta hatiye nexşandin ji wir em karin dîrokî hemûçikî fêr bibin bê çi bûye û çi nebûye kê bi serê kê çi aniye di wexta ez bêjim bi kurtasî min divê çîrokê çi wergot lê mêzekin em xala Norveçê dikin Ingilistanê dikin Fransa dikin em xala kraliyet û sê qewmê cuda dikin newsa û dibînin newsa ye yani yek Normandiyeke ça yekî debaxçî ye bi eslê xwe neviyê Vîkînga derdikeve yek Norman e eslê xwe xalê Kralê İngiltere derdikeve Kralê İngiltere jî nevî Çîçirkê Normana derdikeve Norman dibêjim Norveçiya derdikeve û mêze dikin yani kî kî Fransız e kî İngiliz e kî Norveçî kî Danimarkî ye mirov ve esle ziman tê guhertin cih tê guhertin welat tê guhertin wexta mere çêcîkî binavek din merek kare bê zanîn misal wexta Sümerî ji hortêra dibin Sümerî giştek ji hortêra dibin ma çawa çêbû mesela em niha Tirkîne em giştek Tirkin na welat Kurdim ya nihal Fransa me mas bûm Fransız na ez Fransa jî Kurdim wê demê jî dibê wilo fikir navê dewleta îro jî dibê wilo fikir navê dewleta kare bê guhertin lê belê dema gunwardin ha kralin ha mirovên ji rêzê ne her yek wek libek tirî ji goşiyê tirî ne hemûçik ji aynî goşiyê ne bi aynî tamê ne ne li nava mêzekin li însana mêzekin li mirovatiyê û li însanetiyê mêzekin heta vîdeoyek din bînin xweşiyê de dem baş Harold Godwin Harold jê re dibêjin Hastings.